Sate bah, abdi teh namina. Kerah apa sate? Michael ya. Tah Michael. Michael ya. Ih benar. Lain ngaran. Ih. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa subscribe dulu. Oke guys, sobat Jack Sunda Channel ya. Saya berada di sebuah pantai, pertengahan pantai antara Serek dan Karangpotong. Di belakang saya ada rumah Abah Eye, dia Linmas desa ya. Dia tinggal di sini, membuat rumah-rumah. Ada balong di apa? Ada balong ikan ya. Kalau kalian pengen main ke sini silahkan, bebas ya Abah. Bisa enak ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil ya nyantai main gitar. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Share juga video Jack Sunda Channel di medsos kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal tuh yang abdi? Oh deui. Saha cing coba? Sate ngaran teh. Michael. Michael ya. Nah, lawan pedak jeung abdi. Halo Michael ya. Abah tuh selama di dia. Kami Ai seragam mana seragam? 4 tahun ya. Tara aktif kayak itu. Nah, Aktif ka desa. ya di mana ya? Di dieu. Ente kayak di mana ya? Di circle. Mang Atip sa? Circle. Oh, di circle langsung. Sate bah, abdi teh namina. Kerah apa sate? Michael ya. Tah Michael. Michael ya. Ih benar. Lain ngaran. Ih. Ada tanyakeun tah ka dieu. Ngaran asli malin Michael. Ya mah panggilan Michael mah. Ngaran asli nama lainnya. Lain. Ngaran asli Aep. Aib ya. Kira-kira abdi pantasna namina naon? Bah, Aib. Aep ya. Sesuai sareng wajah abdi nya. Sesuai. Aduh. Bah, ieu balong sabah? Kurang. Lauk naon unggul? Yes. Ai jair? Nila? Tuh, ya. Nah, tuh. Anjir direkam yo. Wih, mantap. Hari-hari depan masuk karena YouTube. Jangan lupa subscribe dulu.
Anu ngetrena sabah? Bekel. Michael, lamun naroskeun abdi di Pengkolan Pom warung Michael. Oh, kopi tuh. Nya eta rusuh poho. Kopi naon ieu mah? Kira-kira anu karesep ya mau. Jahe. Waduh, ai jahe singkatan naon? Jendah kerang. Waduh, mantap. Ai sehari ngopi sok sabaraha kali, Bah? Sehari. Ya. Cara ayo dong. Itu biasana gitu sehari. Cara mah 5 kali we. Waduh,